مان آوا خوستی ناچه هستی. احمد رستم. آوا خوستی ناچه هستی. براو وقتاگه یکی تریک دسته خو وگره پارس بکه تجاری او خوارن او آگه تو کسی دخوازی گی دسته تلبینی به تجاری وقت ویجی قوته ناخی چوگیته ناخو هستیته يعني مالي بارسيت بي مزن ناكي وتبي ناكي خرط ناكي ادي مولو يعني باش قصدي اد مروش كسكي دخوازي يعني باش آوا خوستی ناچه هستی. يعني وكان وقتا قعتي كردي مي قعتي ما دام سر غيري مي ام توكليه بغير خود كن تجاري توكليه بغير خود تو ارمانجي خو بيجي ناينه وقتا توكليه بغير خود تتمين تتابع به مرول هسپی هوالا پیایی. تماما